nilikuwa administrateur pale Nyiragongo, wakubwa wakaamua kwamba nikuje ili tuweze kutumika pamoja. Kutumika yetu hapa pamoja, nataka nisikie wakaaji wanasikia, kila mtu anajua chama ni nini, kuanzia kule kwa nyumba 10, kwa chef de service, chef d'avenue, kupanda ba chef de quartier, kwa chef de cité. Hapa tukue show kila mkaaji wa kule chini, wa huko ngambo, wa Mabungo, wa Kamlima, wa Bwironde ajue AFC M23 ni nini, sababu watu wa mingi hawajue tunapigania nini, revolution yetu ni nini, inamaanisha nini. Juu hatuwaende, hatuwatazame, hatuwaambie. Na wasii tena wa chef, kuna washefu ambao wanaonyesha parti moja inakuwa na si parti nyingine inaonekana kama ngoja tu basi tufanye haya. Jasa njana semaka M23 ili muingia hapa mimi hakuingia kama M23. So ni kusema nini? Kila chef de quartier kukunya pombe kwa saa za kazi. Uko nyumba 10 tunakunasa saa 6, saa 7, saa 8 umelewa, tutaita dese ikufunge 15 jours pale kwa nyumba. Hatuko mumzaa, sisi tukisha sema tumesema. Nyumba 10, jua unaongoza watu wangapi? Jua umepata wageni wangapi? Wale wageni walitokea wapi? Walikuja kufanya nini? Uko na balokateri bangapi? Banatoka wapi? Eske tuko naelewana? Nyabuneka mjue kama security ya wakaaji wetu ndio charge yenye tuko nayo. Tuna majeshi, lakini sisi ndio macho, sisi ndio tunashinda na wale wakaaji. Inabidi kuwatumikia kwa bidii. Hapana kutrakase population. Kwetu kwa chama AFC M23, nadhani chef de cité kila mara nawaambia wakaaji wetu ni dhahabu. Jingelikuwa hapa kuna population tungelikuwa basi hapa. Mbona tukwenda mu Parc National de Virunga? Tulikuyaka hapa sababu kuna wakaaji. Ndio kwa maana comportement yetu, mijikamatio yetu ndio yenye itaonyesha wakaaji kweli hapa watu balishabadilika, haiko sawa wale watu ya kwa Kisekedi. Tunaelewana wandugu? Ndio. J'ai besoin que la population comprenne qu'il y a vraiment un changement. Uko nyumba 10, tafuta mjuma utakuwa na ikala na wakaaji yako, muongee mashida za nyumba 10 yako. Kuko shida, mama wanagonjwa, mashida ya mabwaki, mashida ya kula mbaya, ya kulala mbaya, wa vijana kuacha manyele kutichwa, tunakusa kama ni wafali pupa, kama ni wakofi olomide, kuvala mapantalons bana katakata hivi sawa nono. Kameme nyie mko bazazi yetu, generation yenu na generation yetu, si yetu inaleta haya. Sasa sisi kazi zetu ni kufundisha hawa wakaaji, tuwahimize, tuwafundishe, tuwasikilize, watuambie shida zao, tuzitatue. Shida ya mashamba, wakaaji waende lima. Hisi gavana alisema kama mnanyang'anya mtu wa kiwanja shamba, kiwanja hakuna kariere ya watu wataishi na namna gani? Watu walime, tupunguze umaskini, tuwafundishe watu wapande mboga kwa maparsele zao. Watu wa nyumba 10 tunawasihi sana, tutie matelefone sous vibrere jutu komite za Mabungo, za Buzito, za Buturande, wale wa mama wakwenda kuya participer ma reunion de sécurité mu programme zetu za uongozi, wakuya ku territoire tupande
Wamama wakwe na maave, kama wana pesa tuwasupport. Tuko naelewana? Tujikaze abagabo bo kukubita abagore. Mwanaume wa kupiga fimbo bibi yake, ile kitu kikemewe mjina la Bwana wetu Yesu. Ninakataziwa leo hii mwanaume kukamata fimbo aanze piga bibi. Tukikukamata kama ulimpiga 10 tutakufikisha Kanyangabi, tunakupiga kwanza 30 kisha unamaliza muda 3 wamo. Urwo gukubita umugore rwakemewe rwishakaisha bibi. Babwana balikuwa na katabia zamani, bwana naenda tumika hataletea bibi yake rasio. Unakutana watoto machafirisha vimba, kunyola abanyolewe, boda habana, ukagira mikururu. Vile vitu hatuvitaki. Tujifunze kukuwa ba responsable. Tunaelewana vizuri? Ndio. So, wandugu wapenzi, hii ni territoire hapa, ni kwetu. Tusitumike sawa ba mercenaire. Mercenaire njana kuyaka yeye anaiba bila kufanya nini, hata mradi mmoja wa maendeleo. Hapa ni kwetu. Mwenye natumika kwao ni sheta patengeneze, tunalima, tunajenga, tusitrakase population. Sababu matendo tunayofanya leo, hiyo ndio itatusindikiza. Tunaelewana vizuri? Ndio. Yengine, ubaguzi wa makabila. Zamani ulikuwa unaenda Buturande banapaita Butembo. Unaenda Mabungo inaitwa Kigali. Ile pepo ya ubaguzi ishindwe katika jina la Bwana wetu. Leo mchama hakuna ile vya makabila, huu ni Munande, huu ni Muhutu, huu ni Mutusi, huu ni Muhunde, huu ni Munya. Hapana ile kitu. Nous sommes tous des Congolais. Wa Mabungo kama anapenda tia butike kule chini Murongwe Vichumbi aenda itie. Wa kule kama iko na bezo ya kutia butike Mabungo aenda itie. Wa hapa kama iko na bezo kwenda churuzia Kabare aende. Wakabale kama iko na bezo ya kukuya hapa ni vile. Hakuna leo hii ni territoire ya Bahutu, hii ni territoire ya Banande, Nerio Kirumba hawezi jenga kwa boutique. Ile vichindo katika jina la Bwana. Tunaelewana? Banande baende bajenge Bunagana, baende Tamugenga, bauze mashamba, bachuruze, abantu bamusika baoane, bapendane. Undugu iwe sawa ile ya zamani. Hii pepo ya wapolitisie kutudanganya ndio inaturudisha nyuma. Tunaomba pia kuambia hao wandugu wetu hao wa Maimai hao wa Nyatura, haba sense iliko na manimero zao, mimi natenda bisema sasa hivi kaso komba Mungu babambie batoke mpori. Mwenye atatoka mpori atakufa pori. Hata makombani aye habana nguvu ya kufukuza naka santimetre kapata hivi. AFC M23. Hata wapiga ngoma aye hatutatoka hapa. Na hatutaitika ule mjeto ngabo muendelee. Tuko naelewana? Kama ni kuvara bodio na menda zivara na baroko defense na basoda tunaenda kiari tunabakimbiza. Mimi sikule hapo sisi mtupe habari. Mtupatie habari tu, mtuambie tubabonye nyundo. Tunabapata kule Kibututu kule yumu mashamba. Mtuambie biko Bunyereza, biko Nyabanira, biko Makoka, biko Kaseke, biko wapi. Tukatuje murebukundu turabarita. Tuko naelewana? Musiogopa bana Mungu. Doko bana baogope shaka.
habana nguvu. Chenyitu tunabalomba ni kupana habari kwa haraka. Ona mtu asispe fanya ka message mbio mbio. Gari yangu karibirani full tank. Sisinzi yako ikuwe inere di mate, ikuwe saa ine za usiku, ikuwe saa ngapi, ka message tu chef de standi ite ni gari yangu kama na basoda atakuwa wafika mienda kwa nishafika pale wapi. Tunahakikishe Rutshuru yetu inakuwa na ile sura ya zamani. Tunaelewana? Yengine ni mobilisation na recrutement. Wandugu, wale wamilishe kweli. Dunia yenye tuko kwamo leo ni dunia ya mwenye iko na nguvu. Kama hauna nguvu, watakupiga tu, utayama, uyame, utapiga ngoma, utaomba mbinguni, Mungu hatakusikia. Joue le Dieu, c'est le Dieu de fort. Il n'est pas le Dieu de faible. Tuko leo. Mungu ni Mungu ya mfanyakazi. Tu ne peux pas rester à la maison, bras croisés, dire on Nzambe Mungu, basi shusha kunyamutongo ni kule. Habita kuwapa. Tuko naelewana? Bile habita kuwapa. Ni kutumika kazi. Ndio kwa maana nchi zote mdunia leo ziko na jenga nguvu. Etats-Unis iko na jenga nguvu. Waisraeli wanajenga nguvu, Iran, France, Afrique du Sud, Maroc, Egypte. Leo ni nguvu. Kama uko faible vinakuona. Ukenialia unalia bali nipiga dhambi, mmebashi kupiga deja. Ndio kwa maana tutajenga nguvu zetu tukitafuta jeshi. Kama sasa tunaikara hapa ni kwa sababu kuna majeshi. Kama hatuna majeshi FDL zinaweza toka kate basi yote zinatuambia tupite mbele. Tunaenda sawa Misenga tuko na yama tunalia memana tubeba. Mesababu tuna jeshi ndio kwa maana nao wanaogopa wanabakilia huko. Mnawaza wanafurahi zuliko mponi. Hapo wanashika kukuya hapa baone hao wanamjeba mzuri baone bakunya ka primus kama frigo. Unazania hao hawabipendi. Wiko kule juu habana nini? Habana nguvu. Sasa tukereve nguvu zetu tunazichezesha